Bukan dia bebek kilo. Bebek kilo juga. Mama bebek kilo. Tanya yang bicara ko. May ulang mabal eh. Nasali urak ko. Bagaimana caranya bebek kilo? Di mana bebek kilonya tuh jatuh? Ya, Di Makassar nih. Ih, kamu basi pemoran Idalia. Sorry ya. No di simen relin dan no si Pak bebek kilo. Acolo. Pilih. Magai. Lo kemer ka mapeka? Di pele, jangan pele. Menikah silo ko mabagi ka. Iya mapeka dito nang ko bagi ka. Boleh mau menggamel kak. Ih, kalau pedang mulai mau gamel ko nya desai. Oh jelas. Ambo ye. Macam yang harus tang ede ursu ilo micai ulutai. Oke gas. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cantik tuh. Dia kecil nih itu. Aksi challenge na. Iger rumir mapika. Dewi sing pas terdara. Dewi sing politik guys. Ang kebiasaan ko taku mirip-mirip sa Dewi Tapana. Welcome. Wih, Ocolo. Kasih diku. Ay, tarisi. Risi, Tarisi dalile sih lo. risi milnya. Tarisi. Anggota anas. Sengi pasut. Lo metu papa ada biasa. Anggota anak gue supaya. Ada lihat. Iin bilang dulu paus Iin. Dalia lucu bisa diwi sama jamu aja rembulan. penonton. Lo si Terry. Penonton, angkat tahu toh. Mapalau ki elok kembe kon rau di bira. Tetap lahir berarti Pak. Empa mawar penonton. Lo nih yang pakai Dalia Iing. Cuma dia nak coba biasa, dia nak coba biasa piko cerana. Dua lagi, mawar. Hebon, makan ini Kak. Nangis. Garuda Indonesia. Garuda. Weh, makan mie makan dendreng pasti seltama seltepa. Ayo paling mati bira, ayo. Ndriku lo kini bira ini, jok ni di healing. Pak boleh ni Lena. Cocok nih keren, ayo Mi. Ini. Bakre bagas, ayo gas. Iya. Kasih ke Dalia. Ya apa 7 minum masih bawa gas. Lo keni mai. Pidangi saya Dalia maga ka dana bira. Maga ka dana bira dalam biasa amamu. Ya penonton mah dia kan aktif terus maling ya penonton gratis. Dalia, maka dangi kru bira dito masih bosi. Tap layar. Dalia. Kita kasih, ayo.
be timur mai. Dalia mamuk dito na malawat ko babosi da ano buluk kumbah. Penonton. Percobaan saya mas. Upace ko. Hey. Banta pag dala din na banta. Nariari ki na dito man kili. Makalu ki ano malino magalo. Iya curang. Ang kagapos ko bira. Salam. Dalia. Dalia. Oi Dalia. Oi Dalia. Makadang ini bira. Buat tu babosi. Kapaus di bira. Hey. Oi Dalia. Penonton lu hapus TikTok, lo bakal live dia. Bini mo ka ano iyo. Nandiyan lang. Oh Dalia. Udah just stop tanya. Apa? Napa mo to mitang ka post di Cilala deh? Kubat ko yung ka post di Cilala. Di bira deh. Jok ka po di bira. Hey. Oh Dalia. Hey. Kubat di Cilala ka. Di bira deh gaga. Kalau ko tarisi. Jemi cei pa iko. Luk makutana ka. Ada. Terbiangnya. Ikaw aja peleci dali na. Bilang jangko marah. Na jelo. Ulangin na. Dali jangko marah na. Gue marah, Dalia itu bilang jangan gue marah. Yes. Kenapa begitu tangan Gi? Mana Mika? Dia bisa mati made Tony lo ke bawah pelak kot. Hey Dalia. Oh Dalia. Kesini. Dalia. Kalau mau bilang halo ke Kambon nih, lo ke kecuali tanya ke ye. Mana kue deh ku gak macodo biasa. Nah purmo ala nasi kuningi. Labu bawat tuh ha pejebani. Mulai. Habis cermu ko. Pejeni pesi. Iyo. Nala to pinasi kuning na bandangi. Ay dalir. Macam itu tuh. Pada ke jolo. Mawe bias demo ta made mo lo kemacodo nang kemen nasi kuning mo ala. Dua topet telo na. Di pandri topi ko. Made mo lo kemacodo. Ayo penonton, saya bantu lo kan bantu. Matre nih lo kan bantu mulai pangkarean soal paus polisi drop. Nih, kon jelo lo mangkutana ki ko nyi teman saya mewakili teman-teman Dahlia. Kang, iko baru-baru boleh. Maka dang iko di bira. Hei. Tep layar ya dole merto ma bicara. Pawe mo siya ada mo di tempat di kero. Oh. Dahlia. Oh, Dahlia. Loki Paisa di Dahlia loka sa di Mirma bicara, di ko sa dilatar. Urasa iya makanya to. Iwa to pala kadangnya di bira pak nalaluwa tak pala na tama may di bone.
Iko dah liwat. Dahlia. Magi si mana nak kamu bau? Episode berapa Mi Kak Dahlia 73. Pernah menonton besok Tunggu di micai. Pade gagal lo kumacodo sementara mapal lo kita. berapa Alena ni pene ni. Alena meni hadi lo micai. Sudah 73. Weh, puang ya. Iya mako ke penonton dia lemah. Setelah ida jabat PK sebentar. Jelo Pak Ida jelo lo dirari. Dahlia. Sama ang kasih kali dua ikut Tito jadi makre kali dua pada itu kan mereka. Kali dua itu. Gembel, makasih. Ayo. Lalu kamu jangan pas lo macam tu pintu doi sih. Kan dah lah apa sih kunita. Lo macodo. Cepat kita penonton. Udah penonton gratis. Ya gitu ngaji deh, gak ngaji bu. Dua lagi, satu lagi. Mana keluarga berantakan, ini tercapai. Ya Lena dia sudah tercapai. Jadi begini teman-teman. Ada Saya kali sama saudara dan teman-teman di timur kota itu mau ke Bira. Jalan-jalan, refreshing. Dan ini kan baru-baru ini Dahlia. Habis ke Bira, kita bertanya bagaimana keadaan di Bira. Dahlia, Bira bagaimana? banyak pausnya. Hei, dia itu ke paus ke aku jadi dari celah bangka. Oh. Kue di celah ke paus sih. Bagikan tidak. Patse kambo Yendi. Bah, gas. Apa itu kecuali cok kuras Serina. Cocok nih jangan kita kelas aja di Joka. Kali dua bilang saja elang. Ayo kita gas. Kebira Pak Sud. Pada mana naik suruh taping ke sana lo Joka di posisi cocok to. Ditajang yang Rita pele si drap si bau matroni berangka. Start bone. Ditajang to si drap Dua ada mereka rugi. Dahlia lo kemace Dahlia. Rugi dong. Iya, itu cengir rugi. Dahlia, kalau kemace ATP kematu di grup na. Pak Sud. Matre nih. Bang Chan. Matre nih. Lo kebira penonton. Laki-lakan bira. Bira. Lo kemace ATP kematu na supaya dianui. Ay, masong ko Satu-satu terima kasih. Kalau ka. ATP kematu asamu ke di grup Nomor villa ambo. Ke nomor villa mana Dahlia? Nomor villa di sana. Ajak naik rumah lu iyo. Nomor villa. Dahlia yang di sana. Kalau ada, kirim dulu di grup. Nah, urusan anak di sana. Itu bangun rugi dong. Dahlia, cerita apa Mice? Terus kak berapa kemarin di sana per malam? Dahlia, berapa per malam di sana? Dia bertanya teman-temannya lo, dia diskusikan idana lo diti. Yo gena tuh namu. Kau bawa paus pitu gena nih. Dahlia. Pacu itu kaya Bang Cal. Aceh ini kusir lo iki matu konya mon resian we. Sir untuk star. Jelo Dahlia jelo. Lo dursuian we pilai kontrak di Bira. Nah. Pak Desa buntu seku kaiwi. Apa ko dulu na make mo. Ricu. Mabicaradan lo kibira, dan dia kecuali di. Enrico le jadi kecuali. Jemu aku tanah dicuali jemu sih. Lo bagi kasih terdera aku sempalo kan reng paus.
Ya, aku tahu kedua sutradara. Mbok Sunai Subianto ke. Oke sih. Kelahiran Siaga Dahlia. Nah, 20 cm sepuluh. Pada makalinya penonton karena itu ambone kecuali lolo ke Grebira, lolo ke Meke, Kro, lolo ke Diki Paus. Isi leceh dicuali. Dahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahlia. Magay, Siaga si ano. Wah! Potagaru, lo kan di Bira. Angka si Kareta. Bang Ical, makasih Bang Ical. Kapan mau pergi ke Ibira? Biar aja lo di aku tenang. Siaga, siwan nih kur di Bira. Dahlia. Hei. Dahlia, jawab sih. Sedia. Terisi. Dahlia. Tak berapa satu malam di sana? Logi sesuai kangi budget nana deh. Lo to kimis sengi. Siaga oto makanya pas sutradara bikin grup WA yang mau ke sana diundang ku matu tamana Pak Sud undangi matu tama Pak Sud. Undangi ya bu ke grup. Kalau lo cuma kada sehat selalu ambone kecuali tanya koye. Betul anar nila dua ngatoko. Pakai kambo ye. Rugi kaya. Gue bilangnya mau ditanya mbok. Tanya nih Pak, ditan lo tenek ye. Jolo sapa kau to pale. Odingi pakai lo bira. Iya deh, kemeto-to na kebanyi cal matu pi di siat romaneng. Oh, kena oto eh. Kena oto. Kena oto eh. Kena oto eh. Sagena nih lo. Bila man lo disapa kon rao. Kena oto. Bila man bawa lo disapa kon rao. Kadu, buku ganti grup kadu. Dari to. Ya. Celok dari Dahlia. Weh, ketone cubit-cubitan deh ya, bagi calik pelaki. Premium nih. Kasih Bang Ical, Andriku kasih. Weh, ketone tobi-tobita deh, ndak balakas sekonrau. Ndak balakas sekonrau nore. Indah aja ki boy. Mau sih tadi kok mape kaki. Premium nih. Hei, terisi. Pace bani pele deh pasut. Pace, Andriku pace tarongan ke DRC di peseni. Alen to si misa ngilalangi kon rao. Cal pace peseni pace plece dioloi. Unda ko matu tama di grup na. Dahlia. Pace ni pele pace ni arot terisi. Yo pace po, jangan terin di Dahlia. Dahlia. Yaman bagi kangi ko mangoto. Del, engkau dia sedale, Dahlia. Upace ko tu na. Hey, Dahlia. Jangan teri, lo kapa ceko, aku yang teriak. Dahlia. Jangan teri, kapa ceko pelece dia lo ko. Padahal aja lo tas siapa wana file kon rau. Benar tu, bangga tawa mo to. Foto. Ane lo ke Joka, pilih tas ya keciwan ni kon rau. Masa lo kumapan di masih gigi. Lah ya, thank you. Lo kasih di bawah.
Selimu. Pak nama cekik. Cocok nih. Yero. Dahlia. Mau cek cemetir di rumah bicar. Oh, di Dahlia. Pacu ini malah ngoto ki. Ama nasa masuk terdar lah. Ternyata ya nama kena masuk terdar. Pacu ini malah ngoto ki. Alangi oto lain cua. Din lo ya ke silo. Ini ada bunga mana nih kero deh. Hei, lo kami itu tamu, jangan teri. Ayo dalam silat teri. Pacui pak kades iye. Kata ni pacui nana iye cedi. Pacui ini ya. Jangan nih. Dari mu dia. Tapi pesan nih daripada nangis sih. Amma. Arohi. Hey. Oh Dahlia. Ada apa dengan Dahlia? Menangisi terisi maka demi mengap. Tarik tangan Sosi. Hey, Dahlia. Oto agam puji Dahlia menre. Mola. Dahlia. Ya mako ke Dahlia. Dahlia. Ya, tadi. Oto Innova. Dahlia. Dahlia oto Innova pun puji. Irma makasih ndiku. Lo kalau pujis. Lo dipelihara sineter ini. Dahlia. Ina Ji. Jangan kasih nangis Dew kasih nangis sih. Maku tanah ka bawang maka doto agor na pujian Riku Nola Joka Pak Yena na ye dia na teritongan ni. Patringnya awe anda aja ki. Astaga. Ay. Tadi mau petari. Kemana matu kasih kau nyi pelakon nih. Kemana matu kau pelakon nih. Andriku di sini lah sutradara kata cedi. Tanya wangi caleg gitu. Dahlia. Bale dong. Oh kita segan ke film patari pelik Dahlia. Silo tu mapi ka. Anu kasih si pedili na to. Bali na mula si mak bagikan. Naku na bagikan ni naku ya newa si Bali lecek kemana ko ini. Oh Dahlia. Oh. Weh, kamarapan ka si di matu wala ko konrao. Talua sena, jangan menteri. Dahlia. Oh Dahlia. Kita riwi. Arial. Oh, pai kumbe Dahlia. Oh, to Innova pale Fortuner rental ka kumatu. Oh, pa jadi. Ya, jadi menteri gelo na dito tante. Bahaya. Menteri nendi. Oh, to aga. Tolong pa ke waceko plece diolo ko siloki. Plece bawa kopi nanai. Nah. Dahlia. Halo Pak Desa ye. Dahlia. Cantik tuh Mbak Dahlia ke dite senyum-senyum lah. Fortuner Ramboyo, Fortuner. Hai. Haro menasi ki. Dahlia, foto.
Bagaimana Pak sutradara no limit lo kasih apa tadi? Pertiwi Cina tinggi jelo rontai leso ke jolo rontai. Oke nih. Ya. Mako, dem jauh. Dem ni kena. De ulo mamech. Lo ka ba mano makutana kutana. Hello. De ulo match, de na ulo match baik lo ka makutana. Kan pala babawat lo kama pakai ya. Ilo mer mapeka. Parah. Tonga. Kalis lo kalis. Ayo. Jadi leso na plena. Sono, pag Lo kalau ko di ko bantu ko. Iko mer mapeka. paganda ni leson. Hinal yan mo. Makutan mana penontonnya? Pak sutradara teman-teman itu kan uri make bu grup lolo ke dibira joka-joka. Unda ko Cina ta mana? Dalia? Unda ko Cina ta mana? Unda ko Cina ta di grup Masalah kendaraannya lo dipakai joka. Iko Iko nonroy, loko oto Innova, Fortuner, Kijang ngempaka, oto dompeng, iko bawang. Oke? Dalia? Lesono paganda ni. Demat. Ple. Pila ta si acuan ni konra. Ta si pila acuan ni konra oh. Me pada pira na gana harga pila na nonton. Ano sih? Iwe sini cai Dalia. Lo kemita dale nah lupa tu dale. Kapan ke Bira Kak? Nanti. Kalau aku tanya-tanya dulu Dalia bagaimana ini cuaca di sana Dalia. Nanti Tana jawab cewek imut. Si aku biasa boleh. Dalia di Wira. Makasih Mama sis. Kalau terima kasih nampan, terima kasih biasa kereta api keringan terima kasih anjing. Keras tiri direkod. Penipu. Terima kasih biasanya kena terima kasih. Ojo. Keson dua ya todo. Oke. Nonton mawar. Ada kok baru nak kontra udah lihat. Nonton. Penipu hati makasih. Nurlisa Arjung, thank you. Dalia, agak spot na konra baru-baru mau magalo. Mana na soal beti-beti. Saya lo grelo kebira lo mafila deh pegara nagal na jadi diterima penonton. Kiri ko gati mawar penonton. Colo. Gaya penipu hati. Terlambat makirim mawar penonton pacapuni watuna. Masih marah ki itu Dalia mbone. Ndak nih kayaknya ndak marah mu ke Dalia toh. Saya sih pada pegara nagal na soal penonton. Weh, topi lagi. Jadi berteman kalah. Marahnya kami cek penonton. Iko mabagi kata petanya di iko tepat. Sorry, aku dong. Ya masih kayak kung sampai sisem. Cewek imut keling. Gas bira gas. Terima nangis terseduh-seduh.
Eng, 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 eng. Aduhnya, makasih. Tetes air mata, olokmu juga colong. Orang miskin mati, orang kaya mati, dapat topi lagi, terima kasih. Raja semut. Tunggu dulu, ada penipu masuk di sini. Ini penipu, nggak tahu saya juga anak tipu, nggak. Jangan. Pak Desa Kulade, ye. Dahlia. Ondi Dahlia. Weh, Pak Imang, turungi Kak Pak Imang. Akhirnya gue tolong. Ye, doa yang sama pemuda hijrah. Dapat topi. Topi dari penipu hati yang selalu menipu-nipu. Ternyata hati na tipu. Namun ya Pak Desa na tipu tuh Dewi Semakri. Nah sampai senang ha. Merasa nih cewek ini Rustam. Pak Desa jie, sia-sia selalu. Tangka-tangka dulu yang di atas, Sapu. Tangka-tangka dulu yang di atas. Ada bulu keteknya, iya. Kok diite sege na Dahlia di episode 73. Patarima tuh kali. Yang saya sesalkan itu penonton Dahlia. Penandra ni doina anggota nih calon desa nama nang kedina lo kemacodo. Deko boleh Dahlia, dia mau kemacodo. Makasih. Dahlia, Deko boleh dia macodo. Penonton baru terakhir nih. Deko boleh dia macodo. Namo ala ni si kuniku. Dahlia, 6, 5, Deko boleh namo ala si kuniku. Terima kasih Koju. Wih, menikmati. Di tenda lama terima kasih. Harus penonton mau post dikit ya dia terima kasih toh. Angkat dingin. Aju. Lupa ceko dewa buang lupa ceko Joko Bira. Matu. apa makoni kun dia apa makon ganti jauh kayak gara-gara Bira nalanyo terima kasih. Lempar. Tapi ya makasih. Oh Dahlia. Kasih kado telepon dulu itu parental mobil ing. Fortuner kepang mau pakai. Fortuner Dahlia. Innova. Atau Sirium. Atau Jazz. Pony ganti. Apa makono ganti? Pamakono ganti. Lesi pamajoy. Ero. Tiara. Betambo na iye. Oh, mengotopon kap ki pada joka. Ayo. Hah? Bang Ridwan. Pakai foto baru Kak. Foto baru? Iya, foto baru Kak. Aro dan kedere ka paus lo dia foto. Iku pak, iku kumet deh, kum kes sedih. Deh, taja nih lupa cuy ko. Deh, gini aja cara bela. Nggak boleh baper. Oke, papa muda, thank you, Ayu, makasih Indi. Oh yang mana? Bukan itu. Nggak ada. Jena macu le pak gende. Jena kira macu pak gende nih. Apa pak Ci? Baru. Bagaimana kemarin sana, Dahlia? Ya ke mau pirodo banana. Aku Deh. Di mita nih kasi poleta. Iku baru-baru mau pole ko. Kayaknya pergi di sebelah Kak. Di sebelah tadi dikasih mobil.
Kamu piro banana banana. Ang katu Anye kakak. banana. Iyo. Aing kali. Kaya lagi to. Disuruh mati. Colo. Itu banana masih ada iya tuh aku tenang. Kalau cuma banana matu. Kau baru-baru juga boleh. Hei, Dahlia. Nonton layar tuh kalau aku di pandai ya. Terus kalau ke Jepang nama agak. Kalau aku Bali. Ya Bali. Oh, lo kalau ke Bali. Oke. Halo mau lihat tike. Oh, Halo mau lihat tike. Halo mau. Hah? tahu. Napa kalau ke lisu? Agak lo mau lah. Lo malaleng, lo kondange. Aja. Colo lagi. Ade. Lo kan denger Arodiano na gimbel. Di ini gak kita itu banana macam di baru kini gare aku bira. Oh. Tuh nggak Dahlia? Di ini gaya rodo banana macam di barongkoy. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga aku bagikan kali ini pergi di saya. Iya pak terakhir ya deh las pacapureng. Capura. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga lutu. Ya. Oh, do leceh Meteko. Bang Akmal. Welcome Bang Akmal. Bagay ko mistake. Iyo, mau aku meteki deh. Ning ketemu tadi. Oh, iko ini. Oke, iko ina. Oke. Mas Sersi siapa sih penyakit? Iga makada. Ay, ketua. Oh, oke. Jenau begitu oke. Lo tarik pin. Kenapa? Pedih betul bang. Apa teri? Halo. Lo tahu apa teri kakak? Apa? Jangan. Wah, jauh nih. Bali ini tapan Bali ini Bali. Ini kaki. Terima kasih kok ya di apa mau pakai mobil. Terima kasih kok Iga pelakro. Kakak kerja salah masuk. Tanya kerja yang bagikan. Iya buat gitu. Ya lo tuh bagikan gise. Jadi lo apa jadi Levi ya? Rugi kak. Jauh-jauh udah belajar deh. Jauh-jauh deh. Udah habis kakak tahu anda sesuai ekspektasi. Air mataku mengalir. Oh, waalaikumsalam. Jadi ku seri pala ya, aku seri jolo na, di kagak? Jadi kamu seri lah seri. Oh, jadi aku seri pala ya, deh. Iku nama sir deh. Iko runtu koto ya dia nereka oto. Oh, dia laku tuh. Dia enggak. Lo kami itu tuh ya laba ke tuh pala. Agak tuh ye oto. Tapi lo mau ke kemace lo ke bira. Dewe lo mace pada otoku. Oh iya, jangan play mace deh. Pak boleh nomor baru ye. Tanya kan nasi pipi toki sedih ku mace ku. Kayak lo kamar pesawat. Tapi lo kemana pesawat? Lo kalau ke Bali. Milik keras sendiri. Lo kalau kemana kro? Lo mau andre kro? Iya jangan semega bicara pak runtu no kereta, runtu no paus, runtu no mo oto. Iya. Agak. Apu ki, ugi dong. Ini doko talo kilo ke bira. Iko. Ano penonton deh? Kau si tambang sama kerisi doko. Deh, makadaka. Idi. Pangkelo di lo ke bira. Ting. Aja nama cep lah ikut deh, Pak Detum lo. Unda ko pala ditama di grup ATP ko biar ko pasti lo ke macet tadi. Velo. Anda ko say. Yo.
Na mulai cerio lo ketudang. Mau leceh ya sekatu dah. Jijik ucira dulu apa gitu. Mamu dari Dendre. Ini baru untuk koto ya deh. Mak, dale ku ya ro. Ini dah deh balas ni. Bisa. Ya kemana? Ay, tahu pa iku memang ko. Iweno di apa ker? Pa iya to si desa. Ambil. Jelautan ko. Mana ke demlok macodo iko? Ir pertanya aku ya. Na puro mo andre nasi kuniku. Kalau pertama codo di biru. Oh di bira ko. Wah, mulai bira dita ejo ke kontrak di bira. Nang kaki kasih nai di si pahia-hia di lokasi. Elio ame toki ko di. Gana nih mbak. Apa? Gana nih. Agak kena. Sewa villamu. Biar lo aku tenang biasa mu sewangi pila Dia bener kena tuh kalau mana ke 10. Siaga. Siaga. 5 juta. Kalau 2 auto. Sedih kok 10 juta? Siaga? 10 juta. Oh, 10 juta, oke. Teu Di lo macet iku deh. Dere lo. Iya. Jadi pedamanan di pelenan ayam kada itu lo macet dalia. Iya apa suti culeku. Oh, iku sih. Ilo sotiko. Sembarang. Yang macet senior Yambi sutika. Oh, yang biar ada macodo terakhir. Ya. Oh, iya. Tuh, Pak mereka kasih di lo kalau buang. Macam sedih mas singgung nyiko. Kalau ke minum kopi kero. Iya, tak aja na boleh karena. Nah, Jadi tongang. Jangan macet di klub pira. cuma kerja iya lo kan disuti culeku. Iga lo suti ko nanti mejo kemana? Yambi. Ala ni gre bentor. Pakai sebenarnya di lolo kebira wetu do. Kan sementara suti ki biasanya deh si lulu ki masalah episode 73. Sementara suti ki nasalah ki jo ke di bira. Ya rumahku tanah ki magaga kon raw di bira kadangnya mapalagara to maga makece waktu bawa siga to maga. Mana na makin pura pi ki manus syuting napa ki lojok ke bersama-sama nalena di ulo ni hajok ka ne urasa mapala kadang kon raw di bira pak di rumah pe kata pempala tak materu-teru. Ya ropat di ka dalia enandre ne si kuniku 2 telo na di pandre topi ayam Pak Kana, assalamualaikum ka pergi lebuang minum kopi. Pak mereka Yes, lo. kopi. Pak gena nih. Dilo mers long. Culeku tuh. Anjir. Mesti telepon dona. Deh lo telepon culeku ya mah kok ke culeku. Baca leleo. Ayo. Plena. Cholo dalia. Cebes. Apa? Masa gagre mako kiko? Ni ka tumak ka dah. Di mang keling ka sila loko mapo. Ni ka tumak. Ikut tuh bawa mak ka dah. Tanai. Apa cilangnya? Apa jelasnya? Apa bagus? Ikut tuh. Benda sekilo. Mi beda dah cepat naik nih kaca peker kena bicara. Koinin mah dengan koin kita mengukur dengan koin bukan tip-tip layar. Agak guna na pala si Makar tep layar lah no. Ni tahu ko Aja mo gara ka tip-tip, kakada ko gift guys. Gift. Na
Gus nak bicara lu su na ya rodo maka tep layar. Ya aku maka dekat tep layar na pahan nih keluarga berantakan ya maka gip. Jadi ini guys, digasnya tuh magai. Kayak asiar mana jodoh. Aku legasi mana seni di bawahnya anu, ambon naik. Dia natan tuh Gus nak. Tapi aja unsur tep layar nah ini menurut anu Ki. Apa? Koin, jangan tep layar. Gue dia aseng. Sembarati alasan nih. Kalau mau main akhirnya tep layar. Pakai. Koin. Rencong di sini. Oke. Agas? Rencong. Ay, aku pura manu. Itu si derita lo masa bodoh. Oh, ada na listip. Alinar dia, liner. Agak si dasar liner. Kayak itu warna hitam. Tak buka meroh. Iya, kalau lipstick bahaya nanti tambah merah muka aku. Yes. Dia mau di tep layar, gas. Perterang agak sih ye. Dia mau di tep layar. Tep layar. Gip. Cocok Nina gip. Aja tep layar. Dia terima tep layar, dia terima. Ayo guys, Kades di. Main ore. Apa itu? Kamu sedih. Tangkis nih tete layar ner, tangkis nih. Tangkis nih tete layar ner keluarga berantakannya. Yuni. Udah yang welona harus minimal koin, tapi koin murni 1K. Kenapa kama jama? Kalau engkau koin murni kau tu 1K, kenapa kama jama? Ya kau tep layar, milo pakai pemenah kau dewelo, dia terima, dia tampung. Masuk. Kalau menang kau ya tahu, kalau menang kau ya deh gagak koin aku tuh kayak koin murni 1K, minimal 1K koin murni, dia terima. Kalau menang kalah kok. Kalau menang kau dengan tep layar aku tuh dia terima, tapi kalau engkau koin 1K lu tuh, maka tuh oke gas. Di sengawe perturang aris nebui. Perturang aris nembu sih kalau orang. Modal tep layar ditunduk ay, receh. Tete layar na. Agak? Tangkis nih tete layar na. Oto bale. Sumbar dulu, tinggi mau sekian roker nih. Sewa ko dulu, guys. Sewa ka dulu. Tep layar ki dulu. Wah, tep layar ki dulu, guys. Gak, tep layar guys. Kali tiga, oto bale. Kali tiga, guys. Kali tiga oto bale. Kali tiga, guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beda, guys. Nol. 4 mawar, guys. Dia orang berbeda. 4 mawar, guys. Orang berbeda. Berarti kung gusto na angka tengah meto, kumeo keluarga berantakan masalah tip layar. Hah? Deh. Iya. Tapi kalau mau koin deh. Satu lagi, guys. Enggak boleh baper. Kalah, Pak. Anwar syukur. Laino Gusna, lauli ikut Cina. Si Dipi, guys. Bang keluarga, bener aja macin lah. Kado lo. Kalau mana kira bulan ada? Kado lo, guys. Tep layar kali 3, guys. Triple, guys. Kali 3. Oto bale. Herlin, thank you. Kapan kalau belum ada? Produk wajo. Cupes. Tete layar nah Mami teh kali 3 Bang NK family welcome to Malaibu. Ridwan thank you syukur saki ye. Ikut taga lutu kamu mawar dia tuh lutu ikut tuh pedih. Siapa? Bang Ju. Oh tuh balik. Nak penonton kita di Pak memang kere ini topi Bang NK thank you Bang NK. NK family mana kau mau pakai tadi layar gua tuh lebih nih satu kan anu nahe Ciluba masih mau ko malingkar ko di sini malingkar ko satu dulu ngol tapi
Sorry. Jangan panggil Queen Rece ini, jangan bilang Minimal Queen paus Rece. ke, kereta ke. Iko minimal sampai 500 ke. Minimal tap layar sampai 500 ke. Hai, lebih na tuh bawa 2 kai. Awe, air rodo 34. Tep player ki Nomor dolo. ular laleng, ayo. Tep player ki Ambo guys. ye, Bang. Ayo, thank you. Nanti itu sampaikan saja ke Mayong Sapo, saya akan proses semua itu nanti, oke? Guys, tep player ki dolo guys. Ilahama. Aserehe. Aha, rehe. Aserehe. Aha. Juli. Bang Amma. Ini kasih tempat dia dicuali ya, we. Mendo. Bacot doang. Tidak ada kenanya. Awe, bacot. Mendo Nureta. Kura-kura balap. Mami Palora. Kok tengok. Kena situ ni mualai. Yes, sorry. Di Kalimantan. Nanti kita Kalimantan. Thank you keluarga berantakan. Kerja cepat. Kerja dulu. Iya, terima nih dolo. Sindru tabe, welcome. Kalau aku matu kalah atau kesalah malah iyo. aja memu lari. Iyo. Kalau lari kalau blokir. Iyo. Si Mauko. Suruh manre gincung. Deh lo suruh papa ada gincung oke pal pucang laki. Iyo. Video kasih ini Naya. Video DJ on the miss. Koi pampena. Guys, ayo guys. Supernova, Macina Supernova. Koi pampena. Maci Supernova. Video bagus. Koi pampena. Player dolo guys 400 memandan tep player. Joka memang malah gencung. Iko. Sama sih cuma saya. Joka na Supernova, Macina. Joka memang malah gencung. Fahrul Supernova Macina. Ayo guys tep player dolo 400 memandang. 500 orang memandang tep player. Wih kali 5 guys, kali 5 dulu. Kita kali 5 tadi. Kali 5 guys. Apa programmu Pak Kades? Biasa. Kali 5 guys, isi kali 5. Menapke janda. Kali 5 guys. Lagi mau Wih, tuh. tidak ada kali 5 aku sama thank itu you. dulu kali 5. Ferdi Macina, ayo guys. You. 2 lagi, 2 mawar lagi guys. 2 mawar lagi guys. 2 lagi. Astaga, bali bolaku menikah lagi. semua janda. 1 mawar lagi Iyo. guys, 1 mawar lagi. Kalau di Macina. Palabesi si bagi rembulan. Kok dede tolah hama cupes thank you. In ke family. Ya, dia kali. Triple guys. Kali 2 guys, kali 2 triple. Ya tahu kali 5 anak. Boleh. Kebal. Itu di rumah gapo kali 5. Ya tahu kali 5. Aja mega bicara ke tuh. Jangan malah ganti pas dia mainan gencung. Guys, kali 2 dulu. Koi pampena DJ Widi. Oto balik. Tangka-tangka di Kali 2 guys. sana. Kali Koi pampena kali 5 2 dulu guys. Kali 2 guys sama topi lagi. dekan satu. Koi Mati. Joko kemana tuh gencung? Joko Koi kemana? pampena. Cukup DJ Widi, cukup DJ. Koi pampena. Angkat tuh DJ Jaku yang apa keren. Koi pampena. Ratu Komal. Palestina, thank you. Koi pampena. Kasih na. Ay.
Ini snatte. Ito kasi reduce na ako di kala mapakro udah tapi di na mati na. Ya tete mo to Weka kuasa. dulu guys, 500 orang memandang tip player kita Jaga. boleh weka dulu. Saya, Guys. Asiri. Asiri. Salam dari Sidrap. Salam. Guys, tip player kita dulu. Bang Muhammad. Wih, Yuyun cantik, bahaya terus Bu cantik. Bang Ardi, thank you, bahaya juga terus. Ratu Komal, halo Ratu Komal. Kasih 500 orang memandang ewa kok dulu. Ah, oh ya lama apa dicuan. Pacar dicang. Pak Mimun. Pak Mimun. Mani tete layar ke bawah. Alah kebencung taruh ke. Sorry. Bang Muhammad, Bang Helmi, Ade Helmi, Isaha, karena di sebelah. Urasa. Kurang lebih metodali ya Patarito. Kadung tip player ki guys ujungnya guys. Oke, kalau masalah program janda itu Mama. seperti yang kemarin saya sudah sampaikan, jangan kang memberi nafkah janda, kawingi pun saya bisa. Tidak berhitung berapa naknya, yang penting apa bagi Dalia. Bagaimana? Gaskeun, tabrak-tabrak masuk, baku tabrak-tabrak masuk. Oh, makalah lepa penadiku. Makalah lepa penadiku. Ternyata saya makalah lepa penadiku mau menang. Sebelah lagi. Yo, Sebelah lagi. terima nih. Kerja dulu, Cok. Terima dia kerja lari kan. Dewe nu ikut perintah kan. Terima. Ko raya biasa ko ya desa kamako. Kerja. Denu di makdi kalau perintah kak kayak kepala desa terpilih. Tanya bangkai. Pak Mimo. Kepala desa ini kok, kepala desa. Kepala desa 02 kepala desa ini kepala desa terpilih rakyat biasa mau ikut. Nyonya. Nanya aku dulu geng. Aye, kura-kura ninja agak. Ujung lewat Karus mah lewat alat kuang. Tega ki mondrek Karus mah. Gusna. Bagus. Gusna. Kesedihan dari Gusna wir mapi kata malah jaman. Lari kau blokir lari. Blokir kau. Pendek tuh bahasa sama lagi Gusna. Tiga tuh ini ya lah. Ya kalau lari kau napa? Gusna. Dek. Gusna. Gusna di. Sedikit aja pelajaran kita. Gusna. Gusna. Ini itu lagi. Mana Gusna, Dek? Nah, Gusna ini. Kukira kukur ninja. Gusna mau kulawang, mapeka bukan kamu. Dek, mana Gusna? Geser posisi Gusna mau kulawang, Gusna. Siapa ini? Saya guys 12 mawar dulu. Penonton, tolong jelaskan penonton siapa ini di samping. Kapan milik Teman-teman mulai guys. Mana bicara kami kau bilang, bicaramu. Ya kalau menang kau. Siapa ini di samping? Muka lawang Gusna, bukan kau. Gak boleh baper, makasih. Otobali, thank you. Yus serang, thank you. Teman-teman, tangka-tangka dulu yang di atas nah. Tangka-tangkai, baru leaking. Saharudin, ngelimpu, thank you. Mana itu Gusna di? Gusna mau ku aja mapeka lah. Kenapa? Kura-kura ninja di sini mapeka. Nih sana kan nebeng. Bang Ahmad, Bang Bahril. Bang Ngeji, martabak. Saya guys sama tidak tercapai kali duanya guys. Bisa WK dulu, tipe player ki guys. Oke, kalau dikalah kau lagi di sini bagaimana lagi? Oh mulut di manca diana tuh kalau puni tanya kura-kura. Dia matoga kura-kura kalau. Ini
Ciyang, Ciyang. Andalia, makasih bang. GPJS. Ay, sis kinarantau. Ya to si niya sedih kong ketawir mape katapa bali conca pertama sekali na di kali tapa mamako bansa na pura mandriano dia sedih lemir mape katawir mapa kerun. Nah, sudah habis koin kuye ke Karmang. Kura-kura aja ye. Dede. Orang mana kok? Mana Gusna? Mana Gusna? Nah, gusto orang niya sa tangannya bener pelaku sih kalau lagi gitu ya lagi gitu. Iya lagi gitu bener pelaku. Anyem deh. Ay kelepung kalaki kelepung. Bansanan be suarana Gusna nya kelepung nih. Kelepung. Gusna, perari pa iya. Perari. Guys, ayo guys lagi. Ngarantau. Paji ni baru kayo. Kalau ya, kalau ya pakai alang dulu semangat sih. Pada sini sedih sih deh. Awe lama perjuali. Alangi mawar kalau ki masih amang kasi dia agak liso kakali limana. Alangi mawar kalau ki masih amang kasi dia